Kat news sa perangke Kelvin terang aphan mozadar Ranjit ronghang hin pen ke chok chi akwai ki wan puang puthak lam the ki voi thu. Kat sa song pen forest asai kamalong illegal appointment letter ki pia puthak perangke amai ki pha. Parliamentary Karbi Medium School along Kat news sa hin pen kahum midang. Kado kawe kaching hon Kat news kelang arat duan abang pubang pia panseta me pini Karbi Prime tama abirta long pen kardong nang patrik lo kardong tang te pini Karbi Prime tama abirta ang ton pen arjuik tha Nizang Karbiang long dongka mukam Kat news sa perangke Kelvin terang social media mate Facebook achataya long le amidu akile kirung kerek pu kitok apothak ahok he alam kitok pura akoi wansi kidam tang phai kuni ni phai isiarni amina hemalong mozadar Ranjit ronghang tong sikot pen perangke ame padupon lo labang so puthak puthot perangke Kelvin terang pen mozadar Ranjit ronghang aphan phai kuni ni phai ke thom arni ada por phai ke bapor perangke ame long lam theki voi padupon thu Alam thenang ki leroke dongka mukau Kat news sa perangke Kelvin terang hin pen kidam tang pre ni phai thom ke parni ada por phai kri sira minute inkora ke thoma por Facebook achataya long dongka revenue sal kulangkang rongkhang mozadara hin pen longle amidu akile ki rongpura abang phuamen sung se pen lam phei tokpon labang sto puthak is rongkhang moza amozadar Ranjit ronghang hin pen kidam tang phai kuni ni phai isiarni perangke amei phase perangke Kelvin terang ahin pen ahok ya lam the kapachetak pon pura akoi pipon lo lapen nike pangbong jongsi afrok nang paklang thek the pulote law and order arideng patebok nang ko pura mozadar Ranjit ronghang ahin pen arnita hot pon lo Laswa puthak nike pleng plia prang mate nini aphi perangke Kelvin terang pen alangli is rongkhang amozadar Ranjit ronghang aphan prop dopura ang thek paklang pon lo ang thek masap suangsi paklang nang jilang pulote ang thek do olang pasi perangke Kelvin terang pen ningje ponthu lasi perangke Kelvin terang pen mozadar Ranjit ronghang aputhak Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Revenue EM Amor Singh Tiswa hin pen kupi kosona kangsai si deng ponji ma pasi towar chulang ding nu pasi perangke ameya long pen lamthe pachatak ponthu Hadaki pudamang ke council na ke parung to teng ami dua teng pensi rong bok nilining hang aling pen ke nili rong konpi walang li dak cipu pona teng pen ni pan ni kep ang bong ni pan apor nang pc labang so ang tek ni pan na peklang nang hi pun ni pan apor nang pilo long sin yang pipe potang te alang li law and order arona teng pen selang li claim dam ponji pu sada alang li hang pacini pono bati ni pan semena pacini pono la si labang so puthak alang li rata hongjai long wane posi alang li phani li puthot langwoi pinang kokpo alang li cipuda mateng mathada cipa roka punang kokpo ada alang li claim clip uselang li ciyong por bon sa me ni li pinian ke alang li phan rata hongjai long alang li phan hok alang li ko ansi claim ke dam ko ansi kimi kang jangma hok kali kalang puthak pini rata hongjai long la local channel penceng lo peng jangma channel long sa me ni pi powerful ponji alang li phana proof nilong do on nilong kata alang li yang ke hang ateng aporma mat approve nilong do la sipini ni alang li phan labang so approve mat karbeng long kadok we adang phan an chota kali prexam adim sami la so approve dan ni paklang pon po la penilong ke do an approve ke ni pipon thai ta hai seda mini li alang li phan pina an approve ni pipon po la pen ni ki pudami je bangala po hello alang li phan ni li ki pudami bangala pulo alang ni claim clip pen ni li hai approve a video pithai pen alang li phan a pen Karbing Long Autonomous Council disimet la revenue IEM omorching kisolo alang la bangso puthak alang li phan ko PC kang sai ponji ma la ke alang li si alang li long sa tudo la pen semen ni li alang li phan isiba action and po further pen ya step ding purpose ni li hin men same formati chonghong lo asi alang li non ni li pudami ke padu si bangke alang li mozaja Ranjit ronghang ni phan ki pu approve ke na pi thi po pi ni ke ni li approve paklang pon la pen lokasar li also mara phan alang li income certificate cash ka bonai pon alang li poisa NA putalang li poisa en pon ang thing ni long mun tadu
parjab hi nili same nili pini bangang tumhan hang hadi lo nili jungtung stak parjab lo lapen alang li kadam tang ke claim ke alang li la puson helo nili pan pachini on number 1 longle la len patak ado tang atum semet re len la midu pide la pi alang li tum rong so tum ke eli tumason mesensen ka tibi adim mesena bepot pen thapet hot ko sampan ke pechok pechat na puson po pilote alang li hadat alang long dam thulo patang te alang li reprocess si claim nang pula so bang ke nili ka mang hudo la penang li tum same manghoji say for example pi roi chot tilor tong hai machine long ata pi ni tum choi order am lo patang te order pilo patang te hadat bang receipt nang pidunji ang ka tum kupi bang kadang tum carbon pen kupi bang kadang tum long cibiko hal alang hal tum long sido kokle ko som se lagi karbing long atan mas council la ka thidung office la ke kacari office pinalong le alang li receipt juntu la kabonai vek abang putum la pata bonai receipt kang bodet abang putum long ing bodet potang chehang ramu potang telang li koson si receipt avite claim kilo ki cheng pen claim nang na so process pu ponai engul pen sikar chini lo alang le phanda bani number 1 question arjuntu number 2 ni pudamji alang li poisa hang po hadak receipt long ki tok po 600 aku dutulang di paklang dupo 27 rupees ke tok ado 27 rupees tok lo hadak receipt long ke alang likian 6000 kuna pensi so paisa ken nong long so alang o te council ke lewe ke receipt long 6 rupees potang te others ke so paisa ke alang li poket lo makatang ke apen ni pudami la ke alang li poket si ke chok la sila ke council apan midu kirung pibi nong abang fukadi pusi nilihin penjung lang panjong da ni paklang lapen halas harut shop kodim ta alang li sweet shop pernah pensikian lo la sila sola putha pot ni dia kadok ave aporman ni paklang konji la pen pini ni paklang pon ancok ni ington kok ji pole ni kamat kadang kali father ni le ko step deng kon bomji la so putha bong ken ni ta alang li pan council pen la bang so action en vek nangi puke ni li pini ni li jungjung pen kachuni ri pon do la pen karping long thomas council si hanta la bang solam ni pachini long lo la pen puthot la so lam ako hokpet kapaklang pon thui pan ni li pena pen aku mate keng kang kacior pon thui pansi nili cisik pon tang ala pen nili aku angkung si ma de kidosi tipi nili pu ponji social media lo nili pu sabso ahin si pi hoya ta comments lang li pan ong do comments dapat dalang tuma formal long pon was sami nili ni anisi tumi dik pen nili support pisa bang nili private cb ko lo sami nili support pini pen aku puthot nili tu tuan tuji ong do tum kia ci dire pet pusin panama ta hai sami support nili aku pini pon tupo comments lo ke bang an thadang tum ong do tum la ko dame nili Facebook account na ke Kelvin terang rong chechu pusin nili cb pon la so profile lo tum check lo tan tin sami long pon ji ta comments lo bang ngi tek pon lo tum ta ki potang abang foto penta dak pinaan poisa ke dam ki pinang ne putha ka dak sepatang pon sidak ngai tum handak statement tum lakon Dipu Press Club along Pinikat sa Song Pen Forest asai kamalong illegal appointment letter kipia puthak phirangkia me ke pha Katsa Song Pen phirangkia me ke pha ke Caribbean Long Autonomous Council pen ahok he forest asai kamachoko marang hoi nang pipopua men pen fake mate illegal appointment letter bang pharo societ ma phansika lak hini lapen lak thom an en pen ahok he appointment letter pachiot krailo ala swalong kiduk der abang phiatum ahok bon pusi longle phelang lapen chainong anta chepadoi si pidun lo lasi ahok he appointment ki pk council asor ing sai vek nangji lapen labang so a appointment along redact mate signature ke PCCF Abhijit Rabha Mensi Klangdong Sitami Piniar Nianta Caribbean Long Autonomous Council pen thangna takang sai ki pipedat ki manghume me bino Lapen Caribbean Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Long Hang Kaningje nangli tum jongsi kecho kanghu ahok he achoko marang hoy kipi pulote nilitum council aphan tok jirpen nang pachini no nilitum action and popalam pachini de rapita dokli tangte PCCF Abhijit Rabha Phantong kapherema tim Caribbean Long atum mate kajrap tun thuma puta matha mimi pusi katsa songamei pu Samson ingti Rajesh Teron Rovelson Teron lapen George ingtia tumpen karjupado Lasi Prabjin pen Caribbean Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Long Hang pen Abhijit Rabha lapen alang ni long kachirap dun abang pu abang phiat ma phan ing sai si nep ing nang ji pusi ke hang pado
Karbi Anglong long kapison arona teng pen midang kapain kecok cia tu makan inside yang di kolam tapi ni kupini ke padupon akhila lo ke forest department long illegal appointment aku thak si illegal appointment aku thak ni tum ke dupon la pen ni tum ke hang la pen ka chuningri council la pen department authority dumukan batai lo la pen lupen kacuningri nangji la pen officially ki claim nangji claim kon bom lo la si illegal appointment Karbi Anglong long kilit pi pen job la puson rat aphan ahok he pen pinangan akidukila atum phan kacumusoy atundulo officer pendang lo la pen angbong amunit punang kokpo la kecupalara tum anggong kecuplen nuthap public atum tadulo la sinili tum ajo dinklui pen rada joini rada farman kaksa hampangasong pen nang claim pi pontha la pen nang chisong pi pontha tu alo ki do pen job nili tum authority la pen department la pen council atum phan pelil la sila bangso putha pinangan lo kangwong pontame nang pontame emisen pen alang tum adai mate responsible ke enpon ning theklong no anda mera phan alam chak puson theklong ledet la selang tum jitu rat aphan ke claim ki ponji ani ke pathe ko anma ke chak atengsi nili tum ni bangke council tum chingwai polo je illegal appointment apu thak chingwai polo latung agenda troksia long siklang bo kami nili tum dak pon de thik dak illegal appointment illegal pena kami claim bom dia tu man se aku ka cancel di ko ba kasi nili tum ke hang pidu nili tum chuni pidu na bangke illegal pena kami claim tum han an cancel at nangi ko bang le nili tum pukali athe ladak arota posi hala bangke council tungi puta arota illegal point bote la bangke la tum authority ba arona teng pe la mate cancel nang kok ta la ke nili tum pudinji ci yobunji adim kandidat lo la ke bang authority tum lo seta me nili tum puji bangke cancel siapran alang li rabha ala PCC apa tum phala pe involvement officer tum phansi bisar papran nai athe rada tumle ke chokchi kalimati alang li yong se asa korea di mawe pulutan dalang le tumla sol appointment alu bang ke pipe de nangi polo labang soy legal appointment alu lang le tum tangka ka chumu soy phana joini sikiplem la pulutan lang le tum nange ile tum IPC aron tame forgery ke to lomba June 2021 alo ali dak kidoke PCCF abunjit raphalo ende nili tuma hopen bad acting ayang nilu la so record council lo ta chini council la tum ta chini lo CM mata council la tum chini lo department tu la si ing sahi pulut telada alu along ketok ang officer tum phat net mo ing sai no Den arong parlamenti arong along Karbi Alampen Luka Charlie Jiaphan Pura Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Language Development Board ahin pen kapanong pipon Luka Charlie hemalong angkat news aperang ke humni damsi parlamenti Karbi Medium School aputak ang ton pen kachimi Jiaphan kacithan kachimung pona birta nilitum kat news asa hemalong birta nangle Emethang elame ki kai ke ta kerem ki bivet thek Jiaphan lapen elame ki pen Luka Charlie avarsai donang jipwa kemang pen Karbi Medium School ka Charlie avarsai longpon lo Karbi Medium School Karbi Anglong angkang huming kora sirkep ando lasongsi denarong angkang along sitami humni Karbi Medium School humni do denarong palamingti Karbi Medium School along an nilituma pherang ke pen kahumri padoda Only like do like than around 10 kilometer
ner kep sose aka helu palamengti ahawaralong nong sidolo ladak palamengti ahawaralong si palam ingti karbi medium school do la se labang so school along pili elitum karbi alamiki pachanang po labang so school long eli karbi school do la se ladak palam ingti karbi medium school lothan bang mate ladak in church do alang lipen thini labang so school aputhak kachini poni phansini litum ladak anang humri pono la se alang lipen singkipon senang labang so school aputhak kopi ko sonma aprang si kat news channel pe nak humri pot aprang si kat dom pajirik lo si laso school bangke ningkan krep hoan peneng anang le lo thema 2018 pen 2008 pen non 2022 an nang pleng tang lo ta bon sita labangso retum karbi medium high school ke home koira sirkep mane constituency tinalong se hum do la si ladak tame dak nomati constituency long ta ladak retum karmi medium LP school do la pen ladak ke non nomat ke la so school long teacher ke mate thanbang bangke innovate lang ladak headmaster ar kusi pilo la si nili malo headmaster ke sita ladak osumar bangke dopek osumar bangke prai ladak 120 plus do mane 120 parcet do asumar bangke sita me dake thana bangke nili wet mas sumpik anno la sila dak ni chuning riji bangke lapulo dak litum council along ke the ke ding mate CM sa tuliram sar phansta me dak karbi medium tumo phan along 10 school along teacher non bahini pi pusonte me parji athema inuet bangke ke than sumpik pachitang ne athe a class bangke ladak class nursery up to class 5 am do class trok ando ladak aso class trok an ke inuet ke than bangke chituro lasi non bahini bang nang pi puson te nili stamer dak ke than bang asa bo ke joywan do kopji lapen tu non het jong laso school long ophan kupine dex ben nang le lelang lapuson news long viral ta thek long lok lo sita la bangke la so pranga bangke la so news tang klang clear pra bangke so dak so school lo bangke dex ben nang le lak sita non bangke dex ben bangke nang le lo dex ben bang 5 pr lo table bang 2 pr lo cr 2 pr lo la penke almira 1 nos lo la penke blackboard 2 pr lo nale la se la dak bangke normal ke problema velo ma osumar bang dopik ka school stame not pineng an stame mane dak karmi bidom aphan la school ki pipu ka avela la so school stame lake lapu asamis school toma hemban si nili phan si dak si thanbo moi pusi nili na atani mithang chebunai pensi lake nu asame nili mithang pocket pensi chebunai si nonsen dak si thanbom lo la se school bang ke mine akimi nang pipu sonte nili bang ningrong parji athima osumar ta kangni din da chitang te selo a hem na chitang te derlo la se la bangke ning duk parlo la se nili ka chuning ri kang tu bangke la le tum autonomous council along asa tuliram sar phan CM sar phan ke chuning ri kang tu bangke ladak prabjin pen ladak school building la pen ke teacher bang hini nang pi puson te nili ladak bangke midi mil bangke non longbom lo la pen nili tun pon bom pin stame nili an patun lo la pen isi bangke uniform bang avelang uniform bang ke kinangson losame la non sumar tum phan paching thang krai uniform ansame nili pocket pen si nili ke paroi pilo la 1000 akaba 125 ne student associate apardo la tal tum phan ansame nili si nili pocket pen si ke khoros pen si nili paching thang krai lo la si non puas tame la uniform bang long lelang uniform la pen ke school building la pen ke la teacher bahini na pi pusonte nili bang ekdom ningarong pigi Palamingti Karbi Medium School along Thanbang Bipolingti Amina Jongjong Abainong Pensitame Luka Charlie also Maratoma Pani Uniform Sitame Paroi Pipo La Pen School along Dorde Popia Son Doang Sitame Alang Lihin Pensi Lang Ponu Pusi Perang Katengno Pachinidon La Pen La School along School Building Assistant Teacher School Uniform La Pen Barpi Barso Kachitia Hemta Avela La si prabjin pen lahya kisung pen nipa jok thapasi pherang ke thengno ningjedu tangtenon malam sopora phan birta mo ington iksinang
nangni tumapang isi bilta kime. Dong si nangni tung hem kacukim jiapan hon mohortar kelong jiapan kiri tasiksat dopok pulote ili tung kar biang bongpen kang puceng apulat MS Hanse Brothers Hardware along humri damit no. Ladak nangni tung hem kacukim jiaharmu ang tuang pen long igji. Lasonsi tin electrical items, light bulb, ceiling light, pens, board, nails, plumbing pipe, rope, coil, putty, ready-made doors, syntax, tap, wash basin, pen cheng lock, kapre ahamu sitame long igji. Lasi humri iknong MS Hanse Brothers Hardware. Adim laki dong mukak samilang sorot near petrol pump Karbiang long. Ang susay katini tujiap panla aver kipi anambara lang humri iknong. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Conch Juice. Dihinamo pit puthot birta long wang tweak long. Hanjang langso press club along KSA Bukazam District Committee atum pen pini arnikang sang por phai ke thoma por malong pen birta me ki pha. Hanjang langso press club along KSA Bukazam District Committee atum pen birta ame ka pedo ponalong KSA Bukazam District Committee ame phu Raju Ingleng pen 4 lena puthak birta aham phanga toma thengno klardak pen jaipo. Ini nutum KSA Bukazam District Committee pen nutum rangkai mai konang kolam ke bangil besom hello de krongti barang de fordain dobuka pen dak lahorian labang solong nilutum KSA Bukazam District Committee pen kanise pon gantung barang de kan kitam pon gantung barang de besom de nilutum along kaprek ada kaprek nilutum thang kanije dunji thang alam na be kami nona bang kenyan tu nada KSA Bukazam District Committee pen kani kangtung bang ke lapson lo je nada borjam along ri abon stoisia lo kala dak forest NC labangso kapuri labangso lo munit SK lapen mondor atum madang de pinang kale daratum amen che thabla lasi nili karjugal tu bangke la pason hello je SK mondor atum koson kuna jako mensi labangso pota kapunai un madang de pota kipi aja ko ngidoma lasi ni labangso SK mondor tu matami karjugal tu athe ladak labangso dimlo kapuri ke difu sarpur se puri lasi lahelo lapen hala forest department atu mastame nili jogdaming tung forest department atu mastame kopisi la alang tum andar a forest madang de NC along lele koson si NOC ki pidat lasame nile tum arju kuning tung madang de alang tum ta labang solong kacirap dokok ma lasi nile tum pini bikai kot bangke kaju korang tum lo lasi labangsu non ladak nilutum langgam lo bulo kate ladak pinangan amen klanggi setamen nilutum ini amat ke labangsu long amen abang ke nilutum paklang kon pe lo lasi labangsu along nilutum kipu dang dapcia bangke illegal kan si labangsu kota kabunai lapen NOC kipia pot lagi nilutum alang nilutum han Arjuna kokko madage laso putak sisong punang kokko lasi nilutum ladak no kapre tami Arjuna boblo je section 6 along tami lapason lo je mopen dala number 7 along kapre number 6 along kami nilutum tekonong lo je halada SK mondol tum laso si kiklem lo
ami thang asupi to men alang to men bang chini na ye se asupi to men aton ka chini lapen akorte to men aton ka chini ko lapen asupu to men aton ka chini ko hala ta mo pen ni bon lo da kumane ki the giding adum si ota tame chibonai pon labeti ame ji khapon labeti ko se ku lasi na ji tong bitha ko se me hala tum da na chu ni ki tame yiltum apor nang palis nang ko se tum ka ki tame kang hong lasi no da pa ki tum tame isin ning ki kang lo along tin tukulo section tin along sami lapuson alam ki ke thangjang lasi ladak borjang kapuri abang ke labangso alam ki bangke aviten naji lasi ami thang along le hem tu atum bangke chilong vek nang po lasi alang itu malong jong se ahem pu long le owners tum along sabe akinang so puno tangke itu rap dunji lapen hala bangke SK non mondo do atum hasta mine tum nep dongje jong si jode lapen ahem pu do kan jong si adin along le tekpi padang te pulo ki ther ki hapen si do ko pulo tangke alang tum hasta mine tum insage Tang tipini karbi prayan tu mabir ta bangkela ponsi kangton iklo do me thak me kurwang thu